Al-babu rabi'u al-faslu tasi'u darsu arano on ka faslu nef ka minhajul muslim no yewta en fi ahkamil janaiz fi nyaawoje fure on ilano nawnu do ronkiti on jogorte ha maayo on no jogorte ha baawo o maayi woni fure no jogorte ha no o lotirte no o wadirte kasange no o julirte no o surrirte no fi makko hiwrondirirte no fi makko du'orte famiki ka haray o fasulu witti do ne fasulu nef do kadi o do kadi o ko juutudo en waday mo darsu en e darsu de e darsu turwa hatta masha Allah wa fihi hino nder fasulu nef on salasu mawadda windande tati almadatul ula windande aranere nen no yewten fi ma yanbahi fi konko hani min ladunil maradi ila ka nawnare ila alwafati haka mayugol awalan wujubu sabri waɗɗagol taw muññagol e jungo nawnuɗo on taw e nawniraɗo on na ka mayugol de taw na mayraɗo on na muñal fi mayraɗo on nawnuɗo on e nawniraɗo on muññagol yanbaghi no hanani lil muslimi julɗo o ida nazala be si jippike makko durrul lorra fala yatasakhatu hara o tikkali o mono o hibbu o fiida wala yuzhirul jaza' hara o feññinali ɗenƴere nden ko gonga si musiba jippike ma ɗenƴere seeɗa heɓay kono hara feññinali hara yiiɗo ma wo anday a heɓi honno innete goɗɗum idi ko waɗi amara Allahu Allah yamiri wa rasuluhu enelaɗo makko on bisaburi muññagol kamɓe ɗiɗo hiɓe yamiri ɗum fi gayri ma ayatin ko tawata hina e nder aya goto wa hadisin e hadise goto o gayra sona tun annahu kuni la ba'asa illa ala an yaqula al maridu nde nawnu ɗum wiyata ida su'ila so landama an haalihi fi al haali makko on so landama si ɓutti ka ɓuttali Musa ndin ɗuytike ka ɗuytali si tawi himo Musa o inna ɓe inni min de maridum ɗum nawni ha Musa ndin ɗuytaki nani ma no ɗuyti nani aw bi alamun ma ene Musa ndino e an nani o watta ɗon noon walhamdulillahi ala kulli hal si alandama lekkele ɗen nafi ka nafalta eɗe nafali wigol ma ɗe nafali de nani ma Musa ndin ɗuytaki de nani hollali ko a dulluɗo ma hollali ko a taƴiɗo ko fi ɗaɓɓanayɓe ma lekki ɓen yoɓe andu ko honno eta oni kono on tigi watta ɗon alhamdulillahi ala kulli haalin saniyan ɗi mum ɗum istihbabu tadawi dagagol ñawdagol na wigol min ko Allah mi holuri siɗi yomi luttu e muɗum ma waɗiri ni wattitiri ni on tigi yahay ka ñawdorgol comprimé pikiru ñawdorgol ceɓe ñawdorgol ɗaɗi ñawdorgol moccitagol moccitanɗe dagiɗe ɗen yustahabbu hino yiɗana lil muslimi julɗo almaridi nawnuɗo attadawi ñawdoragol bil adwiyatil mubahati ñawdorɗe dagiɗe ɗen li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo inna allaha Allah lam yunzil da'an o jippinali ñaw few illa anzala lahu sona o jippinanayi ñaw ngon kadi shifa an lekki kono sellinago kono yo so on nawni fata dawaw yahe ñawdo ɗon o gayra sona tun annahu koni la yajuzu dagotako attadawi ñawdorgol bil muharrami ko harmi kal khamri wano beere ɗon andi fetino nanga pay koye ma nawnaje goɓe na yontigi yaroya ndiyan tugi masalan wal khinziri e tewu kose wona hawi may ko nandi tatay ɗiɗo ɗiɗi ɗen andi boy kadi no nawnude jokkule ɓeyna ko yaw o ñamoya tewu ndondu ñamatake li qawli rasuli wonande mako ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam inna allaha no Allah la yajal o waɗata shifa'akum likki monkin fi ma harrama alaykum e nder konko harminani on abadan salisan tatabun ɗum jawazul istirqa'i dagagol moccitagol yajuzu no dagani lil muslimi julɗo al istirqa'u moccitorgol hara ko honɗum bil ayatil qur'aniyya ayaji al qur'anare jeɗen wal adiyati nabawiyya e du'aji ɗi annabajo Allah o moccitorayno ɗin o moccitora ɗum o yaha ka wawɓe moccirde ɗum ɗo ɓen kadi ɓe mocca mo yawgol goɗɗo mocca ɗum ɗum wona bid'a ɗum wona shirku wal kalami tayyibi e haalaji laaɓoɗi bi mana konkuɗi moƴƴi fewɗi ndu goɗɗo no moccitire harana hadise wona qur'an tawa noon sa jentike yewtere nden a tawa ko haala fewuka haala yeddugol Allah ala e mum haala moninay ka Allah ala e mum haala jilluka shirku ala e mum li qawlihi sabbako ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam la ba'asa illa wa ala birruqa e moccitagol ma lam yakun an tank wonali fihi e nder ko wona moccirede kon shirku rabi'an nabunun taharimu tamaimi ko harmugol ko wi'ete kon talki wal azaimi e piɓi innugol joni yo haɓɓu ɗum ɗo ka dande makko ma ka jungo makko ma ɗum ɗo haɓɓe ka ceci makko ma ɗum ɗon fo muɗum hana
yuharramu hino harmi ta'aliqu ko wi'ete kon talkuru ngannagol talkuru wastimalul azaim gollitirgol bakanji e pibi fala yusdaganta ko lil muslimi juldo an yu'alliga nde o wengitoto nde o ngannoto tamimatan ko timminirte bi mana talkuru li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado man allaga tamimatan kala wengitido talkuru ko sikiti min naymo fakat ashraka haray gomdi o shirki wa qawlihi ma ko ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam man allaga tamimatan kala wengitido talkuru fala atamma Allahu lahu haray Allah timminantamo Allah cidaymo en dun do yundu timminammo wa man allaga wada'atan kala wengidido kala ngannitido ayni turkun ko aynatamo fala wada Allah haray Allah aynat lahu haray Allah aynatamo wa qawli ma kun la sallallahu alaihi wasallam lilladhi wonande odo absara mo be ala yadihi no ka jungo makko halqatan ko duwoni talkuru ko nganna min sufurin imorde ko soyditi be maki way haka bone ma hadihi ko nduni qala in ahminal wahinati ko imorde lo ere ko mi wondi ko wadi ha mi wadi dum do qala ne laado maki inziha ittu dum hawka fa innaha no dum la tazidu ka beydata illa wahanan sona lo ere tun kadi wa innaka an law mitta hara amayno wa hiya alayka hara dum hino wengi e ma do ma aflahata amalaytano ke goy a perdayno abadan poma خامسا جوابون بعد ما كان يستشفي به صلى الله عليه وسلم كو يتغول ان يوغا e piiji ko nelaaɗo Allah o ñawndorayno kana laati alayhi salatu wassalam nelaaɗo Allah o yada'u himo waɗayno yadahu sharifata sooke o makko teddungo ngon alal maridi e hoore nawnuɗo o ɓe dargol nawnuɗo ɓe yetta sooke maɓɓe ngon ɓe wallina hoore makko wa yaqulu ɓe maka allahumma rabban nasi Allah jeyɗo yimɓe ɓen adhabil ba'asa naɓowo lorra ashfi sellin anta shafi kawni sellinowo la shifa lekki ala illa shifa aka sona lekki makin shifa an lekki la yughadiru saqaman ki accata musindi wa qala be makana lilladhi wonande on shaka wa qala be wi'ani kadi lilladhi o do shaka wullitino do ilay faade mabbe waja an musindi be maki he ko an sa musa mo hino ko watta ko da yadaka wadu jungo mangon ala alladhi ya'lam e hore nden nokkure wonde ma musude min jasadika ka banduma wa qul ya bismillah وقل ويا 7 مرات لا بجيدي هندم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وأولاد لا بجيدي في رومكم مولوري تدونغال ألانغال إتاقا مكو إمورد كالابوني موميون هبودي مومي هبي كالابوني كدووني موميوني وغينادي موميوني رينادي مودو كما روى مسلم وإمام مسلم في اللوري أيضا كدي أن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ولتنو موسيدي فرغاه جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل أر مكرمو بقول سبب ماكو قول مكو بسم الله إن الله أرقيك مما مكرد من كل شان إمرد كله يؤذيك وند ملرد من شر كل نفس إمرد كلبون وونكي أو عين حاسد ما دو يتره غنيو حاسوتودو الله يشفيك قال لون كو سيلي نيما بسم الله كو إن الله أرقيك مما مكرد كدون دو جبريل مكرنو نلادو كو أرنو دارغول نلادو نون سادسا جواز ko dagagol istitibabil kafiri nyawndagol e jungo kefere wal marate sonnajo no selli gorko janano dew yata sonnajo janano nyawndamo wadanamo lekki visitamo wadanamo pansuma si tawi gorko ala ko non kadi yawgol ka hefera be nyawda dum so tawi lekki kinki hoolama ko harmi ala ton أجمع المسلمون جلب بين فتني على جواز إدو دغول مداوة الكافر نيون دغول ككافر إذ كوادي إذا كان أمينا سيكون كافر لا تكو هولاد للمسلم يجونغو جلو وعلى جواز مداوة الرجل إدو جلب بين فتني كدي dagagol nyawndagol gorko lil mar'ati jungo sonnajo wal mar'atu madum dagagol nyawndagol sonnajo lil rajuli e jungo gorko janano fi halid darura e sanga al hari doro de tawata on tigi hebali gorko ma debbo ko nyawndado idi ko wadi istakhdama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nelado Allah ittuno golle ba'da al-mushrikina yoga e shirkobe be fi ba'd shuni yoga e fi kuji وكان لاتي نساء الصحابة كدي صنع بسابة من يداوين هبه نيوندينو الجرحى بيدو برمينو في الجهاد كدر جهادي على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إدو جمانو نلادو بما قال هي وطا نيوندو دي باي بيكور بجانب بني. سابعا جواز دقاقل اتخاذ المحاجر الصحية جوغي تاقل
ko ɗum woni dagagol jogitagol heedode asahiyata ñawdorde juusi no dago bal wuritode yustabu no yiɗa an yuju ala nde waɗante ashabul amuradi ɓe ɗo jomiraɓe nawnaji almu'diyati raɓayɗe waɗugolɓe fi jinahin e nder tillisohum e nder chambre e nder labtani e nder heedode hasin hirtinde minal mustafayati immorde e labutaneji ɗin tawasina nawnuɗo nden nawnare ɗon natata e maɓɓe fiitande raaɓo wa an yumna al asihai e nde sakkete selluɓe ɓen minal ittisal bihim e yahugol tawayaɓe ton siwa mumarridihim si wona ñawdayɓeɓe ɓen haray si siɗɗo maɓɓe ari darugol ɓe hara accatake ɓe nata ko gonga en holoray Allah goy kono noon haray kadi en waɗay sababuji kadi ko wawɗen ko nawigol min mi holori Allah ɓay ko nene annon ma ko ɓiɗɗa on no min ko Allah mi holori si Allah no muyi yo raɓal raɓayla ma si Allah no muyi mayu maya kono min mi yahay mi daram mi wonay takko makko no nde qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo li ashabil ibli wonande joma ɗiɗo ngeluɗi e o heɓi ngeluɗi nawniɗi nawnare raɓayde ɓe maki he la yuri danna mu marradun wata on waɗu wata ngeloba nawnuba mban joline alegoy wata mba naade mba hume alal masahi e hoore selluɗi fi kulol wata raɓidi nelaɗo le no ɓuuri en holorgol Allah ka kono ɓe maki nawnuɗi ɗin wata ɗi jolne ka selluɗi ɗi woni ɗon fi kulol wata ɗi raɓin selluɗi ɗin فإذا كان سلاتك في هذا فإذا كان هذا سنون دولاتك في الحيوان كممنتج في يدهسو ففي الإنسان أو كهينو إنه من باب أولى إدام بقال برنغال هندو درين تقول كا ساناني كوليرانو ناتي كسارتو ما أناني ناوناري رابو لنو تون تيرتو تون وطايا هتون تو رونكو قول يوغول تون هلالي أهولورا الله ولقوله صلى الله عليه وسلم يسبب ما كنا لا في الطاعون كبيوتي كون كوليرا بما إذا وقع ستيوني أتاكي يعني بأرض الليل دي كوليرا وأنتم تعلمون بها يدون إميري فلا تخرجوا وتيلتم منها إميري إنه يدون دغود نو ونيدون هولورون الله وإذا وقع سياني نون بأرض الليل ولا سنبيها رون على إميري أنني نو إندي الليل تو فلا تابتوا على يارايتون يوجي بدون إميري دي ونيكا ونطون وأما قوله أما ما كنا صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة جاغوتugol ala katinagol ala bimana iwmagol do yaha nana kananuda nyawra bay ngodo nangi inna on do ayahay ko Allah holorda dum don ko jaggutugol sinati kadi tawi ma der to innugol adoga yalta dum don kadi ko katinagol adin don fo wadetake فمعنى لا عدوى معنى جاغوتغول على اي مؤثره بنفسها كدوني كو باتيغول هوريمو اي بدون اراده الله ذلك كو الدا فاندونde الله سبحانه وتعالى ادوم نو اذ كو ودي لا يقو ينتا في ملك الله الا الله ما لا يريد كونغو كانكو الله فعلاك وهذا غير مانع أدون دو ونا هذا من اتخاذ سبب الوقاية إمرد جوجتاغول سببوجي يانو غونغول مع اعتقاد وندو دي فيبغول الله واقيس على دندو إلى الله سبحانه وأن الذي وند وأن الذي وند دو هوند لا يقيه dandatamon la yaqihi Allah wa anna alladhi wonde den hunde la yaqihi Allah de Allah dandali goddo la yumkinu ne watako an yaslama de o hisatande wagadu suila sallallahu alaihi wasallam sabune la Allah landama anil jamalil ajrabi fi ba do ngeloba nawnuba faqala maki wa man adal awwal kombo jaggutuno karan فأخبر صلى الله عليه وسلم لا الله همبتي أن التأثير وند باتي غونغول لله كونان دي الله وحده كانكوتو وأن ما شاء كان وند كونكو الله يدي لا تتو وما لم يشاء أخي كلاكو الله يدي لم يكن لا تتاكو سامنا وجوب وقدغول عيادة المريض دارو يقول نون دون ساناني مسيدو ما جولدو ما دون كوتال جمادا ما دون جاتيجي جمادا نوني هايسكو كيفيرو يجب أن وقت على المسلم إدو جلدو عيادة دارغول أخيه المسلم مسيء مكو جلدو إذا مريد سيونوني لقوله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع نيمين ويلادو وعود المريض دار النون وفك الآن واللون تامبودو أي رسيرا كدون ستيرادو ويستابلا نريد أنام إذا عاده سونداري في مردي إنوناري مكوني أن يدعو له نيوتورانتوم الله بشفاء كلال رانا يقول جودو دونتو لاندو ستاينو نيامو دما فيرتوغول فاندو مونغالاندو
wan yusiyahu ende wasiyoton bisaburi munyagol a munyonani wona fus hayfay on tigi wala dum wan yaqula lahu ende wolan tamo ma yutayu bi nafsahu konko wallinta wonki makko kin mino kari no nawni buri dum be ko non dikkuno few hunde kari nyawdorta wala na musifa dum kama yustahabbu lah wano yidira namo Allah yutilal julusa ndew ni binta jonde den don yaha darugol nawnudo asikkay hodo firta bon fohum mun hala kan do inda we takko makko ta non nawnudo on faalanoma takkitade ma faalanoma nyamugol dum da ma faalanoma huilade yetta jorihu e ko nandata ya firta fanduma hala dum don ba an hala lannirtama wa kana latini la don sallallahu kambe ida ada maridan sibendari nawnudo kala labbe makana he la basa illa wa ala yana de mande nanni tahurun ko labal tum alla labbinten e bakato jimaade inshallah si alla jabe o yaltina nyabbeli din ema fal yaqul muslim yo juldum innu kanko kadi dalika dum do yo lando le khay musida makko juldon so darimo tasiyan wujubu wadagol husni zanni moƴƴingol sikkeden billahi ka Allah halal maride lernde on tigi nawni hada inna afi bali an on allutta ende ma imota ko ende ma dum an e Allah on habi anda ko waduda Allah ha wadi sidum do nanguma no yanbaghi no hanani lil muslim idha marida so nawni wa ashrafa jillitik ala al maut do ma ende o andi o maya yon an yuhsina zanna de o moƴƴinta sikkeden billahi sabu ma yo wo nawno do wara ende mo de wo o ande a o moƴƴina sikkeden ka Allah wonde Allah ya foto modo Allah malnaymo Allah na daymo aljanna min annahu immorde kanko subhanahu kanko Allah subhanahu wa ta'ala sawfa yarhamuhu o moƴƴina sikke makko de wonde aray ka Allah yurmamo wala yadibuhu Allah lettamo wa yaghfir lahu o ya fotomo wala ya'khudhu nangitirtamo wa annahu e wonde no Allah wasi'ul maghfira ko yajudo yafuye wa rahmatu yurmene makko de wasi'ati de yajani kullu shay'in kala hunde لقوله صلى الله عليه وسلم سبب ما كن لا لا يموتن أحدكم تقول مودون ما يدي إلا وهو يحسن الظن سيونا حركان كو إن سكدن بالله كالله عاشرا سبب تلقين الميت كلونغول كونغول لا إله إلا الله o do nawnudo mo tanjini da ma yayoni ala na ya jodo don e wullugol e biidugol gondi e noddugol telephone e mapagol e huugol faabo bana sidum hisnaymo duubi lanni yanbaghi no hanani li muslim ida ayana ko duwoni si o tawama si o toddama ihtidara akhihi tawegol ka musiddo makko on nawni don hino maide an yulaqina hunde longinta mo kalimatal ikhlas kongol labugol fayqulu o wi'a indahu takko makko la ilaha illallah o wi'a yo yawi dum yudhakkiruhu biha o annentina mo gol kongol sono kala hatta yadhkuraha ha ma yo on wolangol wayaqul hatta yadhkuraha ha o anditangol kanko ma yo on wayaqulu ha o wolangol fa idha qala ha so girdi e nawn do ha o woli kongol kaffa anhu o fankira non halawi rawto gari mo halago fiyo dum do on sakkitorde kongol makongol wa in wastawni kanko takallama bi kalamin o woli kongol go gayra ko ina dum don a aada haray ko yo fillito kadi talqinahu lungintingol mo kongol la ilaha illallah ngol rija akati jagol an yakuna ndengol don wonata akhira kalami sakkitorde kongol makongol harako la ilaha illallah fayadkhulu jannata onata aljanna li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun laado laqinu mautakum lungine mayo be modon be la ilaha illallah wa qawlihi ma kun laado man kana kala lati do akhira kalamihi sakkitorde hala makko kanko la ilaha illallah dakhala aljannata onata aljanna Allah mitorike ma min Abdoullaye Kalla e be ngure anden e durriya an on e yumma an e ben an e denna nangal be won be lanjentade arsuku men newina men wi'ugol la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama sakkitorde kongol amen ko mi wolata kon kaduna الهادي عشر توجيه فوتنغول المحتضر مميدن دن تاوي إلى القبلة فادك قبلة ونند أن جودي دو تاكو مكو ينبغي نهاني أن يوجه المحتضر دي فوتنتي أو مميدن دن ننجي هلك قبلة وهو الذي كوني أن ظهرت عليه مفين يهوري من علامة الموت ما دي جمايد يا دو تاوي الحالي ميدن دن مكو فوتنمو إلى القبلة كقبلة متتجعا هراي موالي أجي هرا موالي على شكل أيمن هرا بيتشال مكو نيامانغال ستاوي دون نيو
wa illam yumkin stayuni dun newata ko fa mustalqiyan tawa wallina mo ajjina mo ala zalika hore wa makko warijilahu ila alqibla harako ede den hino fewti ka qibla wa nishtadda be stayuni dun don kadi satti e makko sakaratul maut si yati de makko faddere mayde den ayi o mayan kon o tampi uri at alayhi jange e makko suratu yasin fi yonewo rajaka ti jagol an yukhaffifa Allahu ta'ala anhu nde Allah foygintinantamo yawnantamo bi barakati asabu barki kon e yasin li qawli sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin ala ma yo yamutu mona maya fatuqra'u jange indahu takko makko yasin hakangol suri don illa hawwana Allahu alayhi siona Allah ne yunanaymo si on tigi fuddi kadi jangude yasin kaw jangi ha ka o yatimmi ko yo accir non ngafure jangante ko mayo asani ashara taghmidu aynayhi ko munnangol mo gite makko den kanko mayo on wa tasjiyatuhu isuddugol mo si o mayi idha fadat ruhul muslim siruhu jullo on yalti wajabaray waddike taghmidu aynayhi bugol gite makko den wasatru isuddirgol mo bi ghata'in suddare wa alla yaqula ende kanko wuru don o wolata inde takko makko illa khairan sona ko moƴƴi o wi Allah mafila Allah yafa ma Allah marhamara ko sifadi ko ngudi li qawli sallallahu alaihi wasallam idha hadartumul marida sun tawama kanawnu do woni awil mayyita ma maydo faqulu khairan wa lakum ko fi honno fa innal malaikata malaika ben yu'minuna be wi ay goy amina alama taquluna do kon do wolde ko wa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam natuno ala abi salama wa qad shaqqa basaruhu taygite makko den partini ke fi maygol indama mata sangane o mayeno fa huma dawnela do munnani mo gite den summa qala refte maki he inna ruha ande no ruhu ida gubida so tamama tabi'ul basar gite den jokkitaymo haray ko yon on bammo gite den kanko mayo fadajjana so yimbe go lisi minali morde yimbe maydo fa kala ne laado maki gasi lata do